Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanel. Namuntlha of course dakhelo leyi Xongi Rhangani loyi a nga kwata strong. And then from there, mi ti tlheletela of course dema ta Gagash ku nga ku tikeni man. Ya so ka sungula of course ra ti 4 ta November ni fike ni scroll ka account ya Xongi Rhangani. By the way guys, vanhu vo fana vo Xongi Rhangani na vo Gagash van blocking, so if ku na swin'wana ka vona mo ni mention nge voni nchumu, it's better mi ya comment ka ti-post ta mina ka account ya mina directly so or ka YouTube ya na nga hatla ni swi vona that way. So if you katsala a post, as you can see, i sungula veka na screenshot nga swi vula tani vona na swona ku tsala ku Xongi nyonga ya mali kwalano hi rin'wana ra tinsimu ta yena of course, I think ri dumini ra tiveka, so a swona ku tlhela ku tsala ku album kwalano. Okay, so yena ni ku endla ka yini manjeni. So she wrote, wena u nga behind this account ni nga ku kumi. You cannot just come and upload my music just like that. Okay, so loko hi cheka ra tlhela kambe swona ku ya himpela ku na maka. So there is an account hi vito na ku evunangeni, as you can see na ra tsala ku evunangeni a hi vete ni hi landza ka Spotify. As you can see le album ya Xongi Rhangani mhawu yi kona yi cheriwini, as you can see sweswo. So ni kha ni yi cheka this account mpela a yi le ku upload ka tinsimu to tala ngopfu. A ni kha ni yi cheka directly, so ni fika ni yi click ni yi cheka ya ku le ku tikeni blind na ku khomela xigevenga ku ri kahle ku tlangeliwa henhla ka mufi, so ha ta yiva ta khomela xigevenga. So guys leswi na mali online na mali guys, because you also need to understand ku music lowu wu ri ka Spotify, it means wu le ka Apple Music and wu le ka YouTube, wu tlhela wu va ka YouTube Music. So va kha va dya timali munhu to tala blind va yisa laha loko va kha va uploada so this way na mhaka leyi. So mina vona nga swi twisisi ku okay vo Xongi Rhangani mina ta account like online like a swi koti ku va mi track munhu loko a yive music wa n'wina, since you have right to that music, you have a copyright. A ni swi twisisi ku swi ta njhani munhu a uploada your music i nga swi koti ku va u take down. Ni mi komba example yin'wana ya hi leswi ni lava ku mi komba swo guys. Mufulo ri le ku tlangeni maswona hi risimu ra yena ra Sam Free leri a fambisanaka of course na Miss Hilary ra Miss Hilary leri a huma of course leri ra wa hemba hinkwenu ha ri tiva ne yeah this one. Okay, hinkwenu risimu leri ha ri tiva ne and already ri koho online. So ni lava ku twisa ku how is it possible ku this guy wo fana wa mudeli ya ka Gaza, how is it possible the guy can still go Africa a upload music lowu online a tlhela a register va under yena, as you can see maswo ku risimu ra yena ku hila mudeli ya ka Gaza ku va ku ri risimu ra yena hi le tlhelo na yena. Then loko ho fika researcher still of course risimu ra Miss Hilary hi ta tlhela hi ri kuma mara se ri ra under yena. Ni mi komba fast la a ni hi leswi maswo Miss Hilary wa hemba a hi chekini na hala na ku mi komba swin'wana laha. Okay, ivi hi tlika ka about maswo la i ra yena ri wa hemba Miss Hilary ku va ku ri ra yena, but misa lowun'wana wo fana na mudeli ya ka Gaza can still upload the same song, as you can see, and then mara ri va ri ri under yena. A ni swi twisisi swilo leswi, how is this possible ku munhu a fika duplicate risimu leswi ni vona nga ri ku swi twiseni. Leswi of course a swi ngo humeleli na vo Sivela Press Rhangani na vo Benny Mayengani minkarhi yin'wana loko xi kha xi yiva lexi a ve ri maravaxaka kha xi detela timali ta vona and stuff like that minkarhi liya. Se ni va ni nga swi twisi ku swi tirha xi njhani that way. So khala a hi swi tiva a ku huma ku baloyi ntsena in overall a kha yiva tinsimu ta vanhu, mara se swi komba se va tele vanhu lava yivaka tinsimu ta ti-artist ti-album va le ku endleni ka mali va yiza hala handle va le ku endleni ka mali va hlayini. So hey the artist kuma ti-solution salwa ya ku na comment yin'wana nga yi vona laha hansi ka Xongi Rhangani ku a nga swi vonangi ku ni mention ni win vhele a ni nga swi vonangi but loko se ni ta nghena la ni fika ni kuma ku na mesango veri ma nyathela kona nga fika kombisa ku vhengeri ka bilisa ni account ya mina ku wun'wana wo dya timali ta vanhu, as you can see kwalani leswi kosa ka kombisa swona. So loko ni fane ni cheka account ya ni swi komba ku ri ina ku ri artist Miss leswi swa ni hlamarisana ku as an artist swi ta njhani a nga swi twisisi swilo swa online. So ngwenya yi ta yi kha yi vula because loko mo search for example hi to hi search album ya Hosi Ngome Mr Post ya 2023 mo famba search mo Mr Post 2023 album yi ta fika yi huma yi tsala ku Master Tsonga analyst. So dideng i playlist man vanhu va Xikwembu i swilo swin'wana swa basic. That's all. If you can click him, the fam kuma ku hinkwato ti tsale ku Mr Post topic, it means swi le hansi ka yena swi le hansi ka mina swi nga ri hansi ka mina, as you can see.
leswi va ka swi endlisa swo hinkwato risimu leti ho ti cheka la ti ta fika ti kombisa ta ku Mr Post topic mi nge fiki mi kuma risimu fika ti tsala loko Master Tsonga analyst topic swi nge humeleli sweswo hinkwato leswi va kha swi endlisa swona ya 2022 still yi ta fika yi komba as a playlist leswi no ndlela ku loko vanhu va searcha tinsimu ti vheta ti va ti pakiwe kahle swi olovisela na vanhu loko va searcha tinsimu to fariwa hi sungula Mr Post ku va kota ku va streama easily so as you can see hinkwato ku va ku ri ti Mr Post topic ni ku mina then of course how hi tlhela hi ya ka mhaka ya Gagash hi to ve kha hi brusha and stuff like that yi fika tsala this poster va tsala loko a ku na swi va ku fana na loko i tiva ku a wu fane i fine some people va base timbilu they decided to give me another chance va rejecta mali may the blessings of God touch you as you can see swi loko la a communicate na xiyisa xa ku of course la xi hayariwini ku fika xi n'wi dlaya and stuff like that la xi nga fa tsala xi ku you ask a very good question earlier why did I decide to tell you I also don't know a ni swi tivi na mina se xi ra xi swi tivisisa leswaku why xi n'wi byerile Gagash xi ku hayi khensa xikombo xa wena ivi loko ku ri wa khongela hayi continue swi le ku tirheleni if hi tirhisa va le hansi naswona continue ya mahlweni swin'wana na swin'wana swi tirhisaka eya continue hi swi yisa mahlweni because swi le ku tirheleni and stuff like that so a swo ku hayi I know valo hi nga vula sweswi ya ku Gagash swa believe ka swona continue a swi yisa mahlweni a yisa mahlweni but security cannot be compromised ku lantiso at his level ku hi sweswiwa I mean like ngo own resort wa ha famba ximandlamandla nje yeah, must be protected. Then he also continued and wrote, you'll be very shocked the logo no reveal maviti ya vanhu who wanted to asa xintwini ku ri dele ri nga ni vangela problem loko ri hlaye nexe ne mara wo dera asa yeah ndawu of course a va loko ku n'wi dula and stuff like that ku asa yeah sweswo leswo va ku juma kunene so and stuff like that I sure try swa proof to whoever I've wronged please forgive me vanhu lava tivekaka swinene as you can see so loko kombisani Gagash ni overall ku hayi lava nga va dyohela a va n'wi rivaleli ku dyoha ga swa hambana phela ku dyoha a ni ku leswi u kuma ku maybe munhu n'wi dyoheli swi kulukumba ngopfu swa hambana nge vula leswi swa ti-beef swilo leswi nga general ku ha munhu a nga ta ku dlaya mhaka beef so swi va swi ri extreme ku hi Gagash leswi a vulaka swo kwalaho so as you can see vanhu lava tivekaka and stuff like that then his last post he wrote ni va onhele yini so swo ku hi Gagash i tiva a nga va onhelangi vanhu lava leyo of course va lava ku n'wi va n'wi susa misaveni so i mhaka wo vava guys herela na wena hi Gagash ku hina a hi tivi ta ndlaya we don't have power so than hi to vula sweswo swi believe ka swona swi yisi mahlweni get security hi sweswo security nayo yi nga kota ku pfuna na swi believe ka swona swi ta kota ku va swi pfuna hina a hi tivi a ha tivi previous video already ndlini I think ni nyikini some suggestions ku hi la hi nge za revita swo tala loko ra mi nga se vona ta vekela a link on top comment loko ra a mi nge za subscribe ta kombela mi klika subscribe ikombela ilavela munhu ka TikTok kwa swa miceka sana cukumeta babale ketinya ngumbe n'wi byela ku munhu wa kona hawa Bomba uma vukatu ka. Bomba uma vukatu. Lava vikata na mina hambileswi ni nga muti ni nga n'wi kombi ku va pfumareni va yini